Tahu, ya kameramen. Ini apa aja nih Bang? Apa aja. Semua ada. Janda ada. Oh, memang ada juga sini Mbak? Ada. Ini guys. Di konten kreator. Bisa ceritakan awal mula jualan Bu? Itu lagi buat apa sih Bang? Dem dah. Cak nang. Bani man. Tempe mau. Hah? Nanti aja. Ini mama, sini man, sini man. Ikat. Ikat. Belakang. Ini guys, cak kangkung namanya.